Gaxton Mwere. Oh, Mwere. Toi wa muda. Yes. Niarati ya kendo gitagwo riri. Workman compensation. Kemo guraru. Yes. Niarauga he has undergone injuries, work-related injuries. Kwa mumwadeki kana. Timu mwadeki. Never ora institutionalize. You see, it was a holiday. Wasn't it? It holiday. Yes. Adukuru ne marahingitwo na marahinguro kiumia giki. Yes. Ewe kaguka gake. Eka kaheka mwari. Arakoretwo ge ku mucie. You know, it is always good kama twara kweguka wechuwe. It's a good experience. Yes. Magathoma tundu wantu. Yes. Hey, incidents irahanekire na no ekete gucanio. You see, kagukari for some reason when you age na ciana ni ciana nehireri no igua tarika nostalgia galo kara ko bite ria wina tuguka ukona tariria wareraga. You know, when children grow up you cannot manipulate them. Yes. Doge bura beba. When they grow up, you have very little control. On a timono, magikija miaka teenage hori. Kwa batari. Yes. Mania nini nioge ya nostalgia kanari koje na sikaragoro. Ati yoge kakaja baba chelele. Baba chelele. There's an age they get, you almost imagine they don't think you exist. Yes. It gives you that nostalgia. Baba, kuja tengeneze wewe ngari. Yes. Kuja nikutengeneze ndege. Kona mzuri mukona kanyudo akimodora. Tutawadia. Kuneko sia nyota. Yes. So kagasi na gaturo mtulima. Ekia koria kabia. Hii mimi nanyoa wewe naye. Kana magathikira ngine gwetha makoni ma guthondeka ndege. Absolutely. Kana magetha mahuti ma eucalyptus. Maria wikira kire ocho kugatengera na kwero ugo rau. Kana kagatu ke excited muthuri ucio nake ndi anyihagia pressure. Yes. Because he remembers the good old days. Absolutely. So that was the case with Mr. Mwere. No ri hari athina orokeire ri. Kahiga kaka mwari ri. Mari oroguo magiceraga chambari. Tondu you know they have a lot of energy. Yes. Kana kararira tutunda twiho. Tutu twitagwo passion fruit. You know passion fruit? The way the natural way they are. Kale kere keruete vega kairari. It is never within reach. Watamba na mutiri ni mari huthira ya gutamba na kindu kana gagitambio meruhagira iguru gacumbire wega na ni murakara muno magifistwo ni nyoni. Na riu rigitambaga gigakinya handu ona yo tangihota gutamba muti-ini. Riu icio ni irio cia nyoni. Icio riu ni ukamahotha na wona meruite igua ma icio ni nyoni ni akanya ringi mairereire wega. You see again maha thutha hanini uguo ni itue mare me within reach ya moko thutha hanini uguo riko rire ikure. Riu hari iguru no harurukie na the entire vine, which is not a very encouraging thing. Ko no thokia wona wina wanangi muru muno. Yes. Mahanu kahende wengi ugatua ko. Yes. Riu kahiga kaguka ka Mwere ri kararira matunda mau. Anu ciana cina maguka weri na machuweri. For some reason they have heavy entitlement. Yes. So ni amenya ni guthaithwo. They can tell. Alikiona mwana mena nyina ni ariraga. No mungitiguo riu nake we itheri. Ni atunaga down. Amenya gutire guthaithwo kunene. Riu ni mali entitlement. Ukabia na matunda. Yona matunda. Aya hiyo iko bali. Awe speaker hapo. Yona matunda. Basi nyamaza, wacha najaribu tolea wewe. Sawa guka.
Sabaguka. Nitole. Uka rona hahari. Mwana o ndarekatia. Ndarekira. Na ndare muhe thayo. Yes. Bwana Mwere ri, he decided to scale the tree. Ni mukondo wi hau kiugo-ini. Ambata. He bowed to pressure. Ndio kana ri. Ka. Oh, yala no arabata. Yes. Arabia hapa ni juu. Unajua naona paka kwa wakiba nikiwa hapa. Karai tuwa matunda. Aiga naona aika yathi. Kana kena. Chukua hiyo. Angalia hapo kwa manyasi. Urudia. Atwe monde. Yagitua kuharurukari. He andu karahetirie ki? Ruhonge. Kaetia ruhonge ri. Ruria kare nyitireire ri. Ni karari na gravity irari iguru. And the air speed. Na nwe mukono naguo na gukohoka ri. Ni agina mwe. Ko. Mukondo wi kuigua. Kwa. Isa one way. Next second you thi. Mwere. No kigwa kuma mukondo-ini. No nginya ofure mahuti. Aba gutua kiro. No riu kwa bahati njega ri. No igo mukondo wi kiugo-ini. Karagoire gicoro kiho handu menjeire gicoro kia ng'ombe. So that gave him a relatively soft landing. Yes. Rado mare hau ja nduthiri. Oh mari ya story ri. Mara igwire. Marigwa. Ara kagicoro-ini. Mwazo ga concern. Oya kai. Nini maiko? Guka. Makemuruta hau ri. Arakinyetwo haha kireru ni gicoro. Mezi tutaitana nyua. So based on that incident, Mwere is up in arms. So nierete mwari atiriri. Murume guo no mwaka andihe. Itufa riake. Itufa riria ndirageire. Ndirathia dispensary. Ndirarodie mune kwaro no ndandekeirwo ndawa. Icio cirokire ngiri 3 meri. Wambe wandike icio. Becha cia kumaka nacio munde ngiri 20 ndi mukuru. Mumakire wakwa wiki. We iguru. Niki kianyu ndirahang'agira ni. Ndigwe tungumania ngemurerai. Na ngue ngemurera oche ciana cianyu. 23 bae. Ni arenda arihwo. Wira murume guo. Thoguo ni ararihia. Mutumia kene ngiye ciro cio. He nawe Mwere urihie ciana. Oh mutumia wa Mwere riu. Yes. Urihie nginya mwari guo. Ika muthuri urakiiga gikura. He nawe. Na tungico. Kira we. Thiogo we ria kuurihie. Ni waragoire. Ni urare gicoro-ini we. Nona ndiandikite nguo ciakwa itangirira. Iria guirera cio gicoro-ini. Nanda ena thutire twarugamirire mbati othoni nayo. Roje no rete stand up. Ndo matirendo kinyire murume wa mwari. Tori maona kiundu kiu kiota kureke. Cira munene. Yes, kiota kure diplomatic. Raho. Amwa gande uo. Ndirakinyetwo ni gicoro kireru. Ingira gwite undu ngingira ni wa kuhuruka. Wena ora leitate ciaku ndirateithirio ni andu a nduthi. Ingira kuire we itate. Ungira korie motiga ile. Ndi kwehothanie ni ndihu.
muno kumaka ilipo kumaka sitaki jua igua ndakirihwo narua iyo nacio cio ndiono ikinyira muruwe nie gweterero tempers ciambe cieke atia cikuruke ndui mundu murakaru mutingeri zoni nake acha yes ndenda kurihwo ndenda kuigua ndu ndenda mbejani tena wakwa ndienda aruka kuma muti iguru ninge malika mau makwa imba metene ndaumire aretio 23 200 ndirarutirwo gicoro-ini ni andu anduthi ta mweu ĩthaa mũgwanja na bote